e kublai janmet ipi waro ki pralok ki khubor ne ka janmet man ki kamni ki khubor wa thamme yong ka kjut covid-19 wa Pyrtuid yong ki waklat ne kasngi te chwa usdangi ladam pu emudep subscribe pio new channel tesnyaw pha ye subscribe nto tang iwa e ne chimpor tengat how to bell wa em heitu dep tengat heiwa tho ki all notification khnang wa yo teng phi yo ye ki khubor weile uman phiki wanang kong uyo ye ki khubor manda uploadi hewan por te tons dangi chiki khubor te chwa wo kho Pyrtuid ye ki wiyap ne kasngi in pai chwa ye ki khubor wa thamme yong ka kjut covid-19 hapo ka ar phau so ganta ne kasngi ki wa dang yo thamme daku byang ki de em ki source pa nyaw pho phrangut te le de klam wan i wa ki wa da light nagani ka kjut de em ki les pa ar phau kan de ngut hakini kisngi ki wa da dep kam wa da yui wa da bon de ki wa chaj ik wi yo kadhan ne kasngi wan da man ko ka khubor ko snyaw si ye i nei bha da bon biang de ki wi yo thame ye ki wa chaj te le de klam wan i heliang ki wa da khlat wan ne kasngi de em ki hado so ngut te ka tu pai wan i jar jari district ne ki wi yo thame source pa nyaw pho phrangut na ka east khasi hills de em chis pa phra phau kan de ngut naka west Garo hills dem ru phau ngut naka east Garo hills dem so phau le ngut naka west Jainte hills dem le phau nyaw ngut naka south Garo hills dem le phau san ngut naka south west Khasi hills dem ar phau so ngut naka north Garo hills dem ar phau ngut naka west Khasi hills dem khat khande ngut naka east Jainte hills dem khat khande ngut naka Ribhoi district dem khat nyaw ngut naka south west Garo hills dem khat san ngut tele de klam wan i heliang ki wada light nagani kjut les pa ar phau kan de ngut naka east Khasi hills em chis pa nyaw ngut naka west Jainte hills em phra phau kan de ngut naka west Garo hills em san phau ngut naka Ribhoi district dem ar phau san ngut naka south west Garo hills dem khat nyaw ngut naka east Garo hills dem khat san ngut naka south west Khasi hills dem phra ngut naka south Garo hills dem dru ngut naka east Jainte hills dem dru ngut naka north Garo hills dem so ngut naka west Khasi hills dem ar ngut tele de klam wani heliang ki waklat so ngut naka east Jainte hills dem ar ngut naka west Garo hills dem uwi naka west Jainte hills dem uwi kam wada yoi hakipor wada dep iwa bon ngut do naki waklat jo em ki naka east Khasi hills district Hnrai ne ka sngiwan daman iwas nyaw phala wei khubor iwas nyaw sup naka east Khasi hills district nei bha first time ever haka covid-19 history wam em waklat uwi wetle tele de klam wan i neiliang ki active cases ne ki bru ki wadang em hapo ka jing sumar ne ki wadang em ye kani ka kjut naka east Khasi hills district de em ki 6000 sans pa phra phau lengut mani wa bon tam te naka west Garo hills de em is nyaus pa phrangut naka west Jainte hills de em sans pa le phau wingut naka Ribhoi district de em les pa san phau kan dengut naka south west Khasi hills de em les pa naka north Garo hills de em ars pa nyaw phau wingut naka south west Garo hills de em ars pa le phau rungut naka east Garo hills de em ars pa khat songut naka west Khasi hills de em chis pa nyaw phau rungut naka south Garo hills de em chis pa so phau phrangut naka east Jainte hills wan de em phra phau lengut tele de klam wan i hawaro na do stangani ka kjut hapo ka Meghalaya hado ne ka sngi ki wiyo waro hi e de em ki so phau le hejar nyaus pa le phau ar ngut ki wada light nagani ka kjut hado ne ka sngi de em ki le phau phra hajar les pa nru phau we ngut ye ki wada klat hado ne ka sngi de em ki nyaus pa nru phau ar ngut ye ki wadang em hapo ka jing sumar hawaro hi e hado ne ka sngi de em ki so hajar nru spa khande ngut te iwa khaddo upoi wan igatu chei kho Pyrtuid yong ki wada khlat ne kasngi hapo ka ar phau so ganta te wanang kong to Moritz wer waso phau pras ne mirta wasa wachong ha ka chnong cleariat is wa ar wan to siljarang di marak wakhandes ne mirta wasa wachong ha ka chnong dubgre wale wan to kmenlang sutnga wasan phau pras ne mirta wasa wachong ha ka chnong sutnga po chnong wasu wanto dawan mi mule wale phau ars ne mirta wasa wachong ha ka chnong juai tekini to kisongut ki wada khlat habo ka ar phau so kanta negasngi ladang em na perdi yong i ki wakwa tibni achu cho wana do usdang ni kjut hapo ka Meghalaya yong i kat won ngut ki wa yo ye kani kjut kat won ngut ki wa dang em hapo ka jing sumar kat won ngut ki wa da light na kani kjut kat won ngut ki wa da khlat na kani kjut heni hapo waro da em ki UK jari district ye pi pai da phi heni tekini don hi ki khubor kwa wan ra cha phi e khublei phi waro snya bhai subscribe your new channel khnang wa yo ten cho cho phi yo e ki khubor khublei chi bon thia suk